Hakakhatnyo trek mentau benai kala lingkon. Meghalaya Pradesh Congress Committee sasisian kelasong jalang biang banyakran halal kesian jam jong kesorkar NDA ban pendu no ya kipisa lot kot senspa bat kesihjar tingka berem. Bat ya kini kejelang lapelong Kongres Bahawan Shalong. Hakani kejelang Presiden ke MPCC Dr. Didi Lapang lawan rakru ya kepang banyakran halal kikam sya thombor kikintai. Kebana kalyang ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kelapen sengau bat ki ai kibalaja khamtam hakani kesedang senam. Ke MPCC ke Shem bakum kini ki brio ki ba ke bor jong ka an kala pencisya ya ke jingi don kti jong ki bat ki kam thombor dai ban pencita mi ki kat kum ka an kum ta na kalyang kani ka seng kala karpa ru ki bor jong ka an bakin a ya ke jing bisar ka bahok ya ki tu ki brio ki balangan hakani ka apon hakabe dai pat bat UMLA Shimet jong ka Mawhati constituency ubak Julius ke Dorphang u presiden ke MPCC Dr. Didi Lapang la pensai khambania kalau ke jingkali jong ki nong pathai ku bor Daka baong bau MLA ke Mawhati yang mentahi umpat syak pengan kumutau runar niuriu seniu. Nama rahmat ka an udang syak bisar. Handela daka an ke pencisya ya ke jingdon ketijung u bansonglok jubor ke kena ke badang khatsau senam kerta. Ke MPCC ke penderam jor ya uniu MLA Shimen u badan mentah bat ke sorkar balai lam ke Kongres Parti. Bat mauru udai bangan hakajuk jing syak penstam kumbalale ya ki wei ginong lek kam seniu.